I tako ceo dan, i tako celu noć, i tako ceo dan, i tako celu noć. Beograd je pun čudesnih, neverovatnih, a istinitih priča. To možda ne bi trebalo da nas čudi kad već 7000 godina u kontinuitetu ljudi žive na ovoj zemlji beogradskoj. I u 21. veku ovaj neumorni dobri grad ne prestaje da nas iznenađuje filmskim storijama svoje istorije. Kako svoje drevne prošlosti, tako ovog puta želim da vam ispričam jednu malo poznatu priču iz savremene istorije srpske prestonice. Osjećam i nekakvu vrstu dužnosti da jednu ovako plemenitu i dirljivu, a tako beogradsku priču podelim sa vama, dragi gledaoče, jer o dobrotvorima i humanistima poput junaka naše priče treba govoriti. Takvi su ljudi blistavi primjeri onog najboljeg i najnesebičnijeg u čoveku. A to mnoge nadahnjuje i ne smemo da ih zaboravljamo, čemu smo, nažalost, tako tragično skloni. No jedna neobično lepa, skrovita kuća u Sremčici, o kojoj sam godinama slušala od starih Čukaričana, i danas čuva nezaborav na jedno neobično, zaboravljeno dobročinstvo. Poželjela sam da otvorim vrata tog bajkovitog zdanja. Dočekuje me direktorka Galerije 73, od koje sam zapravo i prvi put čula ovu priču. Bolje vas našla. Izvolite. Hvala. Mnogo mi je drago što sam došla ovdje, napokon. I meni isto drago mi je što ćete da vidite naše carstvo, jednu čaroliju koja se zove Galerija Sanja. Ajde da nam pokažeš, hvala. U ovoj kući nekada davno živela nam je devojčica koja se zvala Sanja. I upravo zbog nje ovo zdanje zove se Galerija Sanja. Ova priča počinje kao sve bajke. Bila jednom jedna devojčica. Ovo je priča o jednoj devojčici koja je živela u centru grada sa svojim roditeljima, zvala se Sanja. I ona je svoje detinjstvo provodila u Sremačkoj šumi. Kao i sve porodice, uvijek razmišljamo da će svi naši životi biti srećni i lepi. I radimo na tome i trudimo se. Međutim, život nekada stvarno zna da iznenadi. Tako je iznenadilo porodicu Pančević-Toholj. Sanja je imala 5 godina kada se razbolela. I upravo zbog njene bolesti oni su dolazili i mnogo vremena boravili u ovom dvorištu, gde je Sanja provodila u predivnoj moštaničkoj šumi. Kažu da ovde duvaju više vetrova, zovu je ruža vetrova. I to svoje slobodno vreme ona je provodila crtajući, oslikavajući članove svoje porodice, svoja sećanja. Kažu da je bila jako talentovano dete. To kažu komšije koje žive u blizini ove galerije. Međutim, Sanja se razbolela i uprkos svim pokušajima roditelja da učine najbolje što su mogli, nisu uspeli. Ostao je ovaj prostor, ostala je ova kuća i ostalo je ovo divno dvorište i ostavila je jedna ideja porodice Pančević-Toholj da ovo mesto bude jedno mesto koje će uvek podsjećati na Sanju, u kojoj će umetnik biti prisutan. Galerija Sanja stanuje u onom najmirnijem delu Sremčice, ispod doma za decu i mlade Sremčica, u Moštaničkoj ulici broj 9, u naselju koje podsjeća na beogradski Senjak, na primjer, gde su letnjikovci imali jedno Olivera Marković, čuveni srpski vajar Oto Logo i mnogi drugi, koji su utočište od gradske buke i besa nalazili ovde, na obodu šume.
baš kao i junaci naše priče, koji su Beograđanima ostavili jednu savremenu zadužbinu, i to opštini Čukarica. Poželjela sam da saznam više o toj porodici, jer ta čista ljudska potreba da za sobom ostavi nešto svome otečestvu, kako su govorili naši stari, retka je i tim dragocenija u vremenu sadašnjem. Zato sam pozvala Mišu Rupića, saradnika Galerije 73 iz oblasti kulturnog nasleđa, koji je istraživao porodično stablo i otkrio da njihovi koreni sežu duboko kroz srpsku istoriju, kulturu i prosvetu. I eto me ponovo u Galeriji sanja, da bliže upoznam tu čudesnu porodicu. Šta vi znate o ovoj porodici i celoj ovoj priči, o tom savremenom zadužbinarstvu? Baš je dirljiva priča. Porodica Pančević, suprug inženjer Jovan Pančević, sin čuvenog beogradskog fotografa Panča Pančova i njegova supruga Jelena Toholj Pančević imali su ćerku Sanju. Nažalost, Sanja je bila bolesna, teško, roditelji su vodili brigu o njoj, vodili su je i u inostranstvo na lečenje, ali to je dalo slabe rezultate. Nažalost, bolest je napredovala i mala Sanja je u svojoj 5. godini umrla. Roditelji su čeznuli za svojim detetom i pričali su kako je ono bilo veselo dete, kako je bilo razdragana, a usput da je volela da crta. Majka njena, Jelena Toholj Pančević, pričala nam je da je Sanja nju molila da sačuva sve njena dela, sve njene crteže, kako bi ona jednog dana mogla to da pokaže drugoj deci i ljudima, naravno. Majka je ispunila tu želju Sanjinu i pred kraj svog života, posle suprugove smrti, gospođa Jelena Toholj Pančević je zaveštala, poklonila ovu kuću i ovaj ceo ambijent, plac, gradskoj opštini Čukarica 2012. godine. A opština Čukarica Galeriji 73. Jedan od uslova porodice Pančević-Toholj bio je da ovo bude galerija i da tu stanuje umetnost za decu i odrasle, dostupna svima. Sanja je preminula mnogo ranije nego što je kuća zaveštana opštini Čukarica, jer je porodica Pančević-Toholj nakon njene smrti praktično se preselila u ovo zdanje. I ovo zdanje je postalo vlasništvo naše opštine pre neki 20 godina. I zamisao je bila da ovo postane jedno kultno mesto kome će brinuti opština Čukarica, da ovo bude stecište mladih, da bude zaista nešto što će živeti i podsjećati da je umetnik prisutan, a taj umetnik je zapravo naša Sanja. I celokupna ta priča je mene negdje vrlo motivisala da pokušamo da nešto napravimo. Kako se u ovoj kući živelo, trebalo ju je adaptirati i pretvoriti u galerijski prostor, što je zahtevalo velike radove. Profesori Fakulteta likovnih umetnosti, koji su članovi Saveta Galerije 73, dali su stručno mišljenje kako od privatne, porodične kuće napraviti galeriju. Ja sam želela da malo širimo kulturu u predgrađu, smatrajući da naša deca na Banovom brdu zaista imaju toliko programa, a da deca u predgrađu baš i nemaju toliko. I od tuda moje interesovanje za ovaj prostor. I naravno, kada dođete u ovako jedno zdanje koje stvarno odiše jednom predivnom energijom, onda se tu desi ljubav na prvi pogled. Opština Čukarica odmah je prepoznala plemenitost te ideje. Trebalo je velikih ulaganja da se kuća u kojoj se živelo prenamenuje i postane institucija kulture.
Bez ozbiljne podrške opštine ostala bi to tek lepa ideja. Galerija Sanja danas je ogranak, to jest sastavni deo Galerije 73. Danas su dobročinitelji poput junaka naše priče tako retki i tim dragoceniji. U poređenju sa zadužbinarskim vremenima Nemanjića ili pak Ilije Kolarca, Sime Igumanova, Nikole Spasića, Luke Ćelovića, kad su najbogatiji ljudi bili i najveći dobrotvori. I vi ste Hercegovac Trebinjac. Luka Ćelović, jedan od najvećih dobrotvora Beograda je bio Trebinjac, tako? Tako je. Luka je sav svoj imetak i svu svoju imovinu zaveštao Beogradskom univerzitetu i Beogradski univerzitet svake godine dodeljuje nagradu za dobročinstvo i donatorstvo. Nagrada se zove Luka Ćelović Trebinjac. Pa i majka male Sanje je poreklom Hercegovka i njeni deda i pradeda su ostavili velikog traga u srpskoj istoriji, srpskoj kulturi, srpskoj prosveti, tako da su roditelji i gospođa Jelena Toholj-Pančević, majka male Sanje, imala od koga da nauči i da prenese to na svoju ćerku, a evo i na kraju da zavešta imetak gradu Beogradu u gradskoj opštini Čukarica. Ta velika i duboka smislena potreba čoveka da učini dobro delo, da daruje za svoju dušu, da se oduži Bogu i narodu, tako zadužbinarstvo opisuje Slavko Vejnović, autor knjige Zadužbinarstvo kod Srba. Ta se filantropija nekad gajila i prenosila s kolena na koleno. Sanjin pradeda Risto Toholj je rođen u Hercegovini, završio je učiteljsko-bogoslovsku školu i kao takav radio je u mnogim selima Hercegovine, a najviše u selu Biogradu, to je 4 kilometra južno od Nevesinja. Bio je borac... Vidimo porodične slike u Galeriji Sanja, ovo je pravi jedan porodični muzej, su neki od njih to? Jeste, to su porodica deda i baba sa roditeljima. Ovo su slike dede kada je bio u Hercegovini učitelj. Sanjin deda Risto je bio pristalica mladobosanaca. Razvijao je tu srpsku kulturu, borio se za srpski jezik, za ćirilicu, jer znamo da je u to vreme Bosna i Hercegovina bila aneksirana od strane Austro-Ugarske i srpski učitelji su predstavljali opasnost, kako su govorili Austro-Ugari, za Austro-Ugarsku carevinu, pa su ih ugnjetavali, a Sanjin pradeda Risto je jedan od tih boraca za slobodu crkvene i školske stvari u Bosni i Hercegovini i bio jako popularan u svom kraju, družio se sa Aleksom Šantićem, sa Šolom i sa ostalim Hercegovcima naprednih ideja. Posle Sarajevskog atentata Risto je bio uhapšen i na montiranim sudskim procesima u Banja Luci među posljednjima je bio oslobođen. Ali sve vreme okupacije je bio pod prismotrom okupacionih vlasti austro-ugarskih. Znači, to je jedan izrazito srpski rodoljub. Kada je 1936. godine umro, list Politika je objavila članak sa njegovom slikom sa napomenom da je umro veliki Srbin i veliki borac za srpske ideje i jedinstvo srpskog naroda preko Drinskog sa maticom Srbijom. Sad nam je malo jasnije, sad kad sve govorite o ovoj porodičnom stablu, koliko je zapravo u čitavoj porodici taj duh prosvetarstva, prosvećenosti, a onda i zadužbinarstva, da oni... Tako je. I Sanjin deda, evo ovde je slika sa svojom suprugom, Sava Toholj, rođen 1898. godine, završio je gimnaziju u Mostaru i bio je i on pristalica mladobosanaca i školovao se, znači, u
Hercegovini, gde je počeo i da radi kao učitelj. Zatim prelazi u Jagodinu, gde radi u muškoj učiteljskoj školi, a iz Jagodine prelazi u Beograd, gde je do penzionisanja radio u 3. ženskoj gimnaziji. I Sava je bio jedan od boraca za prosvetu, za školstvo, unapređenje školstva između dva svetska rata, pisao mnoge članke o istoriji, o kulturi, o obrazovanju, o poštovanju srpskog jezika i ćirilice, kao i njegov otac Risto. Tako da kažem još jednom da su njegove ćerke Darinka i Jelenina majka Jelena imale od koga da nauče. Nekad su se generacije vaspitavale da je moralna i društvena vrednost svoja materijalna dobra i bogatstvo ostaviti na polzu svome narodu, kako se govorilo, to je za opšte dobro. Ili, kako bismo mi danas rekli, za javni interes. Posebno je zanimljivo, a rekla bih i važno, da vidimo kako se u 19. veku definisalo zadužbinarstvo. Tako u srpskom rječniku Vuka Karadžića iz 1818. nalazimo: najveće je zadužbina načiniti manastir ili crkvu, kao što su srpski carevi i kraljevi gradili. Potom je zadužbina načiniti ćupriju na kakvoj vodi ili preko bare, kaldrmu po rđavom putu, vodu dovesti i načiniti blizu puta. I to se kaže graditi i načiniti sebi zadužbinu. Usaditi ili nakalemiti voćku blizu puta, gladnog naraniti, žednog napojiti, golog odjesti, no ovo se kaže činiti i učiniti zadužbinu. Dakle, zadužbine su u našem narodu bila sva ta ne samo velika, već i mala dobra dela kojima se moglo pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. I upravo kroz zadužbinarstvo se može vidjeti ekonomska snaga, kulturna, obrazovna i sveukupna duhovna moć srpskog naroda koji je mogao stvoriti tako velika i vrijedna dela, piše Slavko Vejnović u knjizi Zadužbinarstvo kod Srba. U početku su zadužbinari bili vladari, imućna vlastela i sveštena lica. Neki su gradili po nekoliko desetina zadužbina, kao na primjer kraljevi Milutin i Dragutin. Galerija Sanja, pored tih kulturnih aktivnosti, čuva zapravo uspomenu na ovu sjajnu porodicu, ali i jedan dečiji muzej gore. Znači, uslov gospođe Jelene Toholj-Pančević je bio u svom testamentu da jedna prostorija, to je soba u kojoj je živela, igrala se, spavala mala Sanja, ostane netaknuta, da ostanu njene igračke, njeni crteži, kao i to je Galerija 73 ispoštovala i danas možemo da vidimo tu sobu i taj ambijent u kome je mala Sanja odrastala, a naravno i te njene crteže, te njene ideje, već dete od 5 godina, znate, kad takvu ideju ima, onda je stvarno za pohvalu. Pa vidi se čije je, iz kakve porodice bila. I fascinantno je, Mišo, koliko ova galerija zapravo čuva tu njihovu ideju Sanjinih roditelja, jer ovde se prosto i najsavremenija i najmodernija umetnička produkcija iz Srbije i regiona izlaže, pored tih dečjih radionica. Tako je, ovo su dela iz fundusa Galerije 73, koja su ovde izložena. Normalno postavka je sad ova, ali postavke se menjaju. Onda se održavaju i druge izložbe. Pogotovo se poštuju radovi učenika čukaričkih škola, pa se ovde organizuju radionice likovne i onda par dana, nedelju dana su izloženi njihovi radovi na opšte zadovoljstvo te omladine i naravno svih žitelja. Čukarica. Da, sjajno. Umetničkim stvaralaštvom, interakcijom sa lokalnom zajednicom i razmenom iskustava, Galerija Sanja je sve važnija i voljenija na kulturnoj mapi Čukarice. Kao što sam želela da kultura i umetnost bude dostupna svima, tako smo želeli da umetnička dela ne čame u nekom depou, nego da one budu izložena novoj publici, a podsjetila bi
da sva umetnička dela koja se nalaze u Galeriji Sedam sanja su prošla region. Kako Galerija 73 ima vrlo intenzivnu regionalnu saradnju sa institucijama kulture i umetnicima kroz kulturnu diplomatiju, stalna kolekcija Galerije 73 obuhvata modernu umetničku produkciju Slovačke, Republike Srpske, Istre, Makedonije i posle svih gostovanja po regionu, tu savremenu umetnost čitavog regiona stanovnici Sremčice, ali i šire Beograđani, mogu da vide u Galeriji sanja. Pored ove priče o porodici i o želji da jedna zadužbina zaista ima svrhu, da nije prazan prostor, da ima svoj život, eto, mi smo se potrudili i da ta umetnost malo prošeta regijom i da se ponovo vrati tamo gde pripada, a ona pripada Sremčici i ona pripada Galeriji sanja. Leti ovde umetnost vlada. Kroz radionice koje drže nastavnici koji su saradnici Galerije sanja, zatim kroz besplatne koncerte, tribine, izložbe. Poslednjih godina u brižljivo uređenom prostoru vrta i same kuće svoja dela predstavili su kako mladi neafirmisani stvaraoci, tako i umetnici koji su već ostavili svoj trag u našoj kulturi. I tako je Galerija sanja vremenom postala mesto okupljanja kako mladih, tako i starijih građana ovog dela Čukarice. I zato želim da skrenem pažnju na ovo čudesno mesto, jer toliko nas za Galeriju sanja nije čulo. A važno je da ovaj prostor živi i dalje. Ja mislim da je ovo jedan lep primer tog zadužbinarstva koje je bilo nekada vrlo izraženo. Podsjetili bi mi na brojna zdanja u centru grada, na naš rektorat, na Kolarac. To su sve velika zdanja koje su neki veliki ljudi poklonili. Zadužbinarstvo kod Srba naročito počinje da jača stvaranjem građanskog društva u 18. veku, čija se aktivnost sve više usmerava ka prosvetiteljstvu i razvoju školstva. Zadužbinari su dolazili iz redova bogatih industrijalaca i veletrgovaca, uvaženih ministara, uglednih profesora i oficira, crkvenih velikodostojnika i političara. Kako je rasla ekonomska snaga srpskog građanskog društva, tako je rastao i broj zadužbina, fondacija, fondova i legata. Mnogi od tih ljudi shvatili su da njihova materijalna dobra i bogatstvo najbolje mogu da posluže narodu ako se zaveštaju za prosvetne, kulturne i humanitarne ciljeve. Zbog toga su postali veliki darodavci Beogradskog univerziteta, Srpske kraljevske akademije, kao i mnogobrojnih obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih i socijalnih ustanova. Tako su formirane znamenite zadužbine Miše Anastasijevića, Nikole Spasića, Ilije Milosavljevića Kolarca. No zanimljivo je s druge strane koliko je čitav ovaj prostor oko Galerije sanja, pa i šire, zapravo jedno praistorijsko, pa i istorijsko zaveštanje mnogih naroda i civilizacija koji su živeli na prostoru ove današnje Čukarice. Ja kad gledam ovu Galeriju sanja, meni nekako padne na pamet da su i Rimljani još pre hiljadama godina pre nas imali na opštini Čukarica svoje vile rustike. To je jedno od obeležja Rimljana. I nekako kad se gleda predgrađe jednog grada, može da se vidi koliko su na različite načine ljudi doživljavali ovaj prostor. I kada se pogleda koliko je star ovaj prostor, ovdje imamo neke naznake da su živeli Kromanjonci pre nekih 130.000 godina na opštini Čukarica. Gde je tačno otprilike? To je tačno Čukarička padina tamo. Ceo taj prostor Čukarice je izuzetno zanimljiv za arheologe. Najstarije stene na opštini Čukarica pripadaju periodu Trijasa Jure i Krede, što je gotovo ono mitsko vreme dinosaurusa, ali vodenih, jer je ovo nekada bilo Panonsko more. Istraživači još pre Drugog svetskog rata našli su ogromnog kita kod belih voda. A kad su prvi ljudi počeli da hodaju planetom,
I oni su živeli na Čukarici, tvrde arheolozi. Na ovom prostoru koji je pun pećina iz paleolita, starije kamenog doba, nađeni su ostaci života tog preistorijskog čoveka, to na Čukaričkoj padini, uz reku Savu. Jer stare civilizacije koristile su reke kao autoputeve u preistoriji. Vinčanska kultura je jako dobro istražena na lokalitetu Ledine u Žarkovu. Posle Drugog rata počela je gradnja fudbalskog terena na Ledinama i tad radnici iskopaše vinču na Čukarici. Većina nalaza u Muzeju grada Beograda pripada upravo tom vinčanskom lokalitetu u Žarkovu. Kelski grobovi pronađeni su u Lješkoj ulici, verovali ili ne. U antičko vreme na području Čukarice, tačnije Julinog brda, postojalo je zanatlijsko naselje Bube, koje je snabdevalo Singidunum različitim materijalima i alatima. A u rimskom kamenolomu na Julinom brdu pronađena je monumentalna posveta bogu Herku. Na Adi Ciganliji otkriveni su tragovi doseljavanja Slovena. Suma sumarum, Čukarica je zapravo jedna dragocena arheološka torta, koja u svojim slojevima čuva dokaze da se na ovoj dobroj zemlji živjelo pre 100.000 godina. Debela preistorija, ali i istorija, razume se. Nedaleko odavde se nalazi, od Galerije Sanja, na možda nekoliko stotina metara, nalazi se jedna od pećina. Jedna od retkih pećina, pored Tašmajdanske u Beogradu, koje možemo da nađemo. U pitanju je Turski točak. Nedaleko odavde u Železniku, sad kad smo dolazili do galerije, prošli smo tim prostorom gde je pronađen jedan epitaf koji je jedan Rimljanin posvetio svojoj suprugi. Umrloj supruzi. I nekako kad gledamo i današnju sudbinu Galerije Sanja i zaveštanje upravo da se ostavi sećanje na nekoga ko nam je bio drag tokom života. To sećanje, evo, već nekoliko 2000 godina postoji na ovom prostoru. Isto tako kao što će ostati sećanje na Galeriju Sanja i kada nas više ne bude bilo ovdje. Ja moram zaista da kažem da se mi trudimo najbolje što znamo da budemo misionari onoga što je bila ideja porodice koja je imala takvu životnu sudbinu da se suoči sa jednom tragedijom, ali mi ćemo se truditi da dokažemo da umetnost postoji i da sve ono što mi stvorimo na ovom svetu zapravo ostaje zaveštanje za budućnost. I da su naša fizička bića ovdje privremeno, a ono što ostaje, to je ono što smo napravili, to su naša dela. I tako ceo dan, i tako celu noć, i tako ceo dan, i tako celu noć.